Rirota na kwakira mukashishirike keitu akatugaba gomwe tabarkayo wasamwe nyine ku rwum studios zetu ezabgorobi mu program yetu ya Cheshire izoba niriyo kubanza ebiro nibena ibyo kwezi kwa munana kabutosho kucyaka shojere cyaka matini mu studios nyine mu mangu kandi umjenyi kabutosha program agent batuina bihankurwa mbetongore bitari bimwe na bimwe bya government hamwe n'ibitari bya government mu studios nyine mu Dr. Nathan Karema ayosorombe gutegeki byihanga kurukutere byero mu myaka yenyuma noza kumuhurura mbwire obwa UPC nangwa na hati na serving aka senior citizen umirimo etari mwene mu mihango mu kucira mnonga umbyo bwegese nango teiriho nibyo bujanja bikonka koko nagambira ayosorombe gutegeki byihanga nabyetegerezaje kandi rizoba twenda kuganira akaruru akitibina cha National Resistance Movement ako kwatari kibine cyo bendera antebe zitari zimwe na zimwe kushujimo kwa karuru kagenzere kucara mnonga inshonge nkuru ikizeyo kwerarikiriza abantu itorigamba heberebi neshonga y'ubwitani indwano nango teriho no mbiceke bimwe nkaho murembo rwambara ikigambo cyenganda n'amadini kibiri cyatandika kora barabamu muri kigezi yo cyose reyo buri umwe nakora kugamba kigezo kagamba karuru bakugambira karuru kamadini nango tenganda zone zibaso kutabayo konka karuru kedini kariyoko uri kutere bizero kagaruko muri kashonji nayo ko urukikayo huriraho hanganda ikintu ecyo cyo turkwenda kutera mutoki akabya kacirumu kuri kutere bizero mu government zenyima ukareba ecyarigire mu sectarianism Dr. Nathan Karema bya kuzaganiraho izobere inkereze banze mu hakire turamutseho nabanye matsanke program Dr. twakwakira yebare ninya Dr. Nathan Karema ko kuba banjorera kandi ja kusharingaho nemwe ibintu kwati ne turumu irigenda eby'ubururu yebare mnonga Dr. Nanyenda mutandikereho akaruru k'ikibina cya NRM kahwiri iwe nkomuntu urkwitegereze bibe bembezi ningashe byo butegeki uyu serena bireba kandi wabikozereho ko urkureba akaruru k'ikibina cya NRM ukareba birimo ukareba banyibire ukareba n'igishaha tribunal n'ikigendo mesho nikwereza kishaniki icyo byo butegeki mu ihango mu urengo biriyeno bikora ninga nikwereza cyane cyo koreka ngo tukibura yo rigendo ringwa byo butegeki mu ihango ebyo kubaho mbayamyoreka ngo ebyo butegeki bigenda omesho n'ukura umwana kwari muto aramuto mnonga atani cya kubasa kora cyamani konka atani kwajura no kwemerera nabasa no kwata ibintu ibyo no mu development nawe cyo abantu kuza kutera ubururu ubundi bakabura kwitirizana hakaba mukebyo okuno kwetegereza kw'abantu okuba kuba bine no kunde ikintu cyabo no kutaho umutima nawe cyo utetegereza no mu politics icyo kintu no mu politics zone nokura abantu bakuzira abantu betegereza ikintu cyabo nubakirwanira kimusonga icyo kuyomba bakabura kwetegerezana omwaka Rwanda icyo njya Rwanda icyo nyuti kucyanga mu buzubu tukukireba musho tinkucyanga mu buzubu konka icyo kucyanga mu buzubu no kurwana no kwitana icyo cyo kushanga mu buzubu cyonka bitana kugira ngo hatangwa habiriho kuyomba habiriho icyo kineshonga yona eshonga yo kurwana nangwa tutakagire mu kurwana kw'abantu abebyo bwebembeza betsimbireho abamwabe inamani ukozesa state power ukashanga team ya nanka inabasirikare abajere uniform nabatera abantu umukaruru akekibina kimwe cyo iwe nkomuntu no kirebesa misho cye ecyo tikire kandi tino kukikiza ngo kikire na president we hange takukikiza ngo kikire omusirikare kara ari omusirikare ayitsimbire nko muntu tayitsimbire nko omusirikare
ngo ashimye kugira abasirikare abakumurinda n'abakutera abantu ayitsimbire nka civilian ayitsimbire nko muntu abanda kwembera abantu kubatora mu parliament kubakikirira nahago cyashimirire kuba nagenda nko muntu wabutosha iyo kutera abantu iyo kwita abantu bakabatera ibine bintu bigwire kandi president abe nabijumira butosha buzoba kikiri nakaki yabare kandi abakukora nibakikora habwabo tubakukora ngo bakikora habwa NRM tubakukora habwa government nibakikora ahabwabo nkabantu kandi nojukaje ngutango doye aka shuborera abantu yagira ngo tine muntu wena oya above the law nobu yakuboha nobu yakuba minister yaza kwetsimba nobu yakuba kamanda nobu yakuba bona bashimye kugendera amateka gayeni yaramagubatireho agokurundisa ubururu nabwo icyo umuntu ije n'abasirikare batara kutera abantu ntibamukwata nawe ntibamutumukumi Dr. hariho uburemezi nangwa uburukira yamani n'enshonga y'inganda amadini inganda kubaganisa mu bantu awakaruru kinteki kibiri kitari kukira munonga kurwa urukuzo mu burengero izoba no cyurira munongo muri kigezi ukukira munonga harbajoro edini hajirogu n'umukristayo bari ngo nitwe ntajirogu n'umukristo abasiramu nabone bagira ngo witwe nitwe ntajiro witu ko kutere bigero mu karuru kambarra kahwire kukira munonga ko bwameya uburembo rwambarra ikigambe inganda kitandika kurwa actually nyuma ho nkata ndigire kutayisa kakebezi road mayor isandije hoire twagamba hanshonga niyemu kuba no gamba na kakebezi akugira techo nikikafuwe kuba no gamba no rubajo rundi urwabiri na hakahakana naro abo bagira ibintu batubehera kuko kurukuru video mu kabarabam ukurire kigambe inganda kirizira aha face y'ibyo butegeki ubwebembezi uburembo rwambarira twatwaranka icyo kureberaho kuko icyo no mbinde biceka nanyenda ngo iwe nkobereho mu government itari yeji ushobora umurebe watayari wese tumukasheshaka umunyambarira nangwa no muntu we n'urukuru nyankore akabi akariyo mbyo butegeki ibiri kubaganisa mu banda yewe munongo mutebe kanisa echande etaho mukashesho n'obusasi ahabu kuba umbururobu ndebiremu okwebaganisa mu kuhango abanya butegeki bakozise endimi ezitarungi bakozise nganda bakozise dini haza ebintu ebyo byaletera imitima mbi abantu abo barikweyembera ebintu ebyo baganisemu abantu abanyakaturiki baza bonka abaprotestanti baza bonka abahima aberu abakiga mwenu abantu bona bagendwe baganisemu omu by'obutegeki mwene ekintu eki ninyina kukijumirire munonga nase kujumirira yona ngu ebintu ebi nibiretera abantu kwangana nibiretera abantu kwitana nangu nibasa kureta n'urutari umwihanga nujuka ekyabire Rwanda genocide kikaisha kiti mpora cyataho mu bantu kikatandika abantu bake cyataho mu bantu cyazaza radio abantu bamaranaho ensi yakurikira so umunyarwanda we urukureba ikintu keke kandi amaye cyabire ombane bazijo naba ari umuntu mbo munonga urukwembeze nganda akembeze dini naba nakora ikintu cy'umunonga uko yembeze nganda ne dini nikibaganisa mitima y'abantu kibaganisa n'abantu kiretera umuntu kwanga mutahiwe kandi amuturabusha ngo kuba ariyo dini ndijo edini n'uruganda tubineka kwate na politics omuntu wanda kwetsimba nozo mu bantu bona obagambira kwenda kubakorera abantu bakisime biri kwenda kubakorera bakuterera ka rubona aha cyaro taro uruganda hari abanyayuganda omugombora taro dini harimo abanyayuganda so tushemereye kuba ntwara abantu bamwe nko kubari tukareka kutamenganda tukareka kutama madini
tukaronda omuntu ogo yaba ari mu protestant yaba ari mu katoliki yaba ari mu islamu konka tukareba omuntu ogo urkwasa kutoyembera mu constituency yitu akatukora bitukwenda tukabona we twaterera akaruru ngayenze ngo ababutegeki betantare kubaganisa abantu kuzo mu nganda kuzo mu madini bakabona icyo bayebembeza ngani mpura abantu ijo bakora campaign bagira ngo ito tubenji abona bake ekintu ekyo nekintu cy'umunonga kosa gukora campaign no ibembeza enamba y'abantu no ikintu bani kimayisa ngo no itabantu barwani wagira ngo tubenji bari bake ikintu kimayisa no mayisa kwate muhoro kwate amacumu tubenji bari tubaheze mushibaya nabo kwakwata amacumu n'emhoro ni mwakwata mucumu n'amahoro bayani bakire benda kweferinga nabo hatabaho cyo mwihanga nyabo cyo mukene zirampo mukasheshe ngo musheja mukuru omurimbara kutera umuranga ba politicians abakwana bakora ubururu bebembeze manifesto zabo ezbar kwenda kora abantu babaronda bazo mu parliament bareke kwembeza enganda bakebembeza amadini ebikwisha kushisha abantu bitu enganda n'amadini ebintu ebyo bwabyembeza nebireta abantu kwangana kandi nibigarana development yihanga enyuma teka mwe n'abantu barwana nk'etawuni kejo bajotse ebintu bikwerekerana nibishake abantu bafa amatungo nagafa ebintu bibiri bafa emitima nefa rwango development ngaruka nyuma ntabwo icyo nishabanga abantu abarukundo businge bona bakenere cyumwe ikintu cyenganda n'amadini on politics zo muri ngore n'ahandi hona umuhangari yona Dr. Wagamba iwe nkakirinju stakeholder umurimbara yuwarga yuwagamba aha byorebere kugira ngo bitakashesheka bikarga mu ikindi kintu nutekateka ngo kintu iki kukigire kwika ahakubaho kikahurwa mu matu utakozere kiri kwetengesa noha because iyo warga yonko muntu wakwatwaho but tukureba government ya rwagati nirga yo kujumirira ikintu iki nango hiriho necyo nabebembeze beitu abatari beby'ubutegeki bembeze b'amadini bo bakozere kiri kumara kurebeka ngo ikintu iki cyajumirwa president ajumire ikintu ekyo president ajumire entarozo president ajumire ngo atakabaho okwiba president ahangira okwiba entaro violence azangira kimwe kandi abakoze nga violence no bushuma azengo abakwate abamadini bara batakakikozire ninyawo nawo baza kukora tindo nyo kugira ngo abamadini bakore kineki bakaba bitu umwoyo tingwe nakubata ham kunkana bono bakireba nabone babireba kandi wawabuzo tunongira ngo eketse kintu ekineki hariho nshonga habo cyabiro butabangu hariho nshonga yeah naza ujugambira eshonga edukreta ubutabanko umbururu n'abantu abatari besigwa abakwebembera ubururu abakakiko n'abakandetsi nabo barumu arukwetsimba abarukwenda kwereze sente abateze ubururu ngo basinge abarukwenda gura abantu ngo basinge abakweza abantu ngoni ngo batere bagenzi babazibira kutera ubururu no kimanya ngo muri mbara nangunda rwampara nanguni ni sinyiro yaba hari abantu abakwembera ubururu ba returning officers tuko abo bakwatsire wa rwampara no wambara no wisingira bakabakwata bakabatracha icyo abatuzire tubarakozirije wambara abo bakamukwatiriza bakamukwatara rwambara icyo abakwatire cyo nantimanyisa ngo bakakora ebitari byo kubakoze ebitari byo byashisha ubururu hargamwe ndwana hargamwe utetegerezana hargamwe bugambo binji hati abantu bono bantu benda kandi twabo kandi bantu bamukunda bamukorera campaign bamenya unaza kurabamo hato umuntu ahurutuka kuri hakwa ine sente nyinshi azhereza abantu ninga kuba kuhagambira ine mbundu azhere atanaka kwanisa abantu
hati oria omuntu owakwena asinga otine sente nyingi konkori n'abantu bengi we bamuremesa bacheza kumuremesa abantu b'abantu bamushemba batwakara aho ntakurwe bizubu so nyo nkagire ngo abantu ba politicians bashemereye kwegesa abantu babo hakabaho civic education takagize ubururakare hakabaho civic education abantu babanza babatwara babegese ko bashemereye kutwaza mbona hatu umuntu na utwo ayo utwo kongo ya itsimba yabananka takumanya no kora campaign takumanya na agenda takumanya naki ayehuraho atanika gukora za campaign ngo naira kuzo mu parliament na kuzo ngo abemeye takumanya ekibashimye kugendera mu gihe cyo bashimye kubanza bagese abantu babo kubashimye kutwaza bagenzi babo kubashimye kutwaza barutani ngo ofisi bashimye kutwaza bakakora umusemena bakabegese kubashimye bakabimpasho dere bakora umurimo murungi okuja kusemiza ihanga ryona bituma hurutira abantu batabegise batabatrainingire babatwara babaheza responsibilities bari aba timukimanyage babahe sente bachibahe sente ngo bahindura timanya sente zo tinyine evidence ngo bahindura figures wigana na 95 ebarwenda 95 ubururu burenga abantu batabuka barwana konko mukubano kunywe kutahizi erino mukubano barwane nkendemwe mbona hati omusheya n'abana ikumi barwana munzu bagiye kibafa barwana umwe na hera mugenzo ati uryo Rwanda nanka uryo nagananka uryo dinaka NRM tujya ba NRM twenda point rwanda mu NRM yitu twando mu NRM yitu konkata kare tabantu kufa staka Rwanda cyo kubaganisa mu abantu echo nicho kunsa cyo kubaganisa abantu omumadini omunganda rero kuronyanga abantu nibamwana umukurwana kwabo okwana okurunjo ko kwakana with facts onyibere da cyaro hari abantu 15 hati oburubwa kwa bwita bwawo no bwanje twatunga umutwaro 15 zindi zarugaye hati ejo argument niyo tshimye kwembeza tukataha meza abantu bakareba hati opapara wa DR ka signing re eshikani papara che jingir kirebo rebi dere bakajyo muri amuziro tani ngo ofisa karebaho akajya tego akuba umburuta hamukizana munonga nicyo bateraho urukwaramura umuramuzi baretani ngo officers n'abaramuzi nuba kuramura abantu nuba kugira ngo iwe wasinga iwe reba uburubwa nobu nubaramuzi so abaramuzi hatu babakora puti umuramuzi urukuza kuramura abantu we hati yabo mushuma yagira urubaju akagira urubaju hati abatsigara babata so nyenka hiro bwenje in future habaho ibintu nkebi abantu babanze babashomese barengwa abantu bakire batungeruka mu nations bari n'abantu aba street bari kikunda abashuma bakato umyanya sensitive ko kureba ba returning officer ababuwaye tabaramuze umbe bururu ukareba bibembeze ababutwantere baha abarukuza umwanya go barkubarama karuru bakarwana nk'abana umukintu cyakuberekera mu kwikirizana ninga ko kubona ugamba tukereze bitekateko tukataho evidence ikintu kikashoboroka ukaraba umwanya go kozeso buryobo barwana barwanisa n'abantu nangwa n'ahandi mbiceke mu kisingiro south hakabayo kufa ko kubereba kwereze kishano ngo mutindo gwabembezo gutwini nago gwire kashikana bugambire bafarondo baronda bamutaho tubakucoka bebembezi akareba kabacoka bebembezi bamanya ngo no mwebembezi buzuma ainde kuritizo bwebembezi ngoko aho kumuntu namanya kushoutinga namanya kwimtse mkono namanya kugira no kutera abantu murawo cyo gunwe mwebembezi witu akwa namanya kurwana bamuronda azo mu parliament nbabo kureba batera abante nakinzetewe na tera speaker ngana tera mugenzi wo mucici mugenzi wa matu mutwe om parliament yihanga abo kuba akakimanyira ngu omucici murungi no gwarwana omucici murungi no gwarwana abantu bakamureba ngo yatwakara yabo amani ogunwa kumanya takumanya ngo omucici murungi nakose bugambo burungi ekwasa kupaswedinga abandi
bakikiza nawe bitata atakozese fizika no kurwana no kutera abantu entebe. So choice ya leaders betu ni amataringa munongo mwihangumu. Choice tumanya togu nweri dadadara nubu yakwari umusilamu izo nkatangara nkahura TV kandi aba TV na huru umuntu mukuru nagamba ngo abasilamu omuri Kampala tubashimire garuka kutegeka bargemu abasilamu bargemu bari kutegeka hategeka Christians natangara no stokamba utikintu kecho TV abasilamu abashomire ni benji abasilamu abakotegeza ni benji habona aba Protestant n'abakatolika nabo abarinkabo konka jangu mwere ngo basamba bona bargo hat ntwata kubanisa dini competing n'abantu on politics aba mu competition niyo politics competition no competing using your manifesto policies z'ekibina ebyokorera abantu kwa kureba niyo kwenda kubakorera bitumani tweta mani koreka ngutujya mani ncho kurebera nimuga bitakwebasa muzo mu parliament bari mu parliament kandi batesa it is what you say, it is not what you do that persuades people to follow you. It is what comes out of your mouth, not boxing people. Whatever. So abantu bitu quality abantu bitu nayo ni kintu kikuru munonga ekishemere kwetegereza twantronda abebembezi kishemere kureba abembezabo abari kubasa kutwebembera je bakatwitira kwitenga. Umutezi wa Karuru ibirebe ko kuba no gamba ninge shaha ya Karuru kwirukika ko kuba no ugenda n'abantu abatezi ba Karuru orana bagambire shonga ya sente actually ahindukorara kandi impingura ninjaha murumo abakazi haraba mu muntu natera akade agira ngo mwijitse kutera Karuru bari nabo bari yo majugabo bagumze ngo hatezere sente atsturukurgaho tukuza kutera Karuru omuntu ogwo kwetenga umutwaro kugusibira no mutekateka ngo naza kushwijima umwebembezi agira togwa rumwenjuma zo bwebembezi ninga naje kutwarwa akasente natera Karuru ikintu kugezaho koreka ngo uri no gambe bintu by'uburyo burungi umbwiro butari burungi maybe no hutakozere mu mugwe because umutezi wa Karungu ko nagambira abamwe bagize iriro yabarengere na system niro ntubasa kurigayo tutoko tukagaraka hariya aho kutora no mwebembezi ucwirweho abaguriso mu ciceke kibagizire ngogo nwini mu bwebembezi nwari kuza kwidira ciceka cyitu uw'abanyadini bagizire ngogu nwari y'umburyo burungi tubasa kugarakayo tutoko tukagarira bigere inyuma amesho tukagaha kasenta kuwono gamba amesho tukagaha handuru aje kugira ngo nanka no muhwanshoni bakamuterera Garura buko banatina mpora nagambe cyamwije mukano tubasa kurgayo tutanka ihanga tukagaruka mu muhanda nyigendo kashimana nabugambire ntugombintu tubiyeshukamu tutafite katikire na nagambire ngo ntwetenga civic education ihanga abantu ntwetenga civic education omuntu warahanga nakunda kusomesibwa nakunda kwegesibwa ashimiriye kwegesibwa kwaburwa education teine hwegartira kandi tine kikwasa kutanga echo kwihaho abantu bayegesibwa ngu ogura Karuru ukatera umuntu ofire nikiti hanga nikita nabantu okwembeza edini okembeza enganda obunogambira abantu mwe kato kumugambuko abantu baturire naho sakushanga abaganda bine bifumungu embulete fayona no sakushanga mu mata baturikize harga umuntu yajya konkizo ber karema kagambe cinteki tshemere kwembeza nganda tshemere kwembeza madini tshemere kondo umuntu twebembera uturukunda bitatari utarkwatra nganda nabo cyo tshemere ihanga tshemere kutaho civic education esente zone zikorwa za conferences zikora nkayi tubagira civic education urubuta kabereho bakabanza bakiyisa abanyarwanda umunyarwanda bakamuyigisha ngo ukweze sente n'ikintu kibi akakimanya
n'abakubana batera ubururu tibegesa aba bantu ba candidates bakataho program bakabanza bakabatwara kampani nga bakatwara mu region zabo bakabegesa mushemerere kuwaringa abantu kubahe sente tubataho punitive punishments bakajya ngo ora kwatwe na hasente na aba disqualified leo za kamera zikazaho government kaina amesho mengi tena amesho mengi government government ina amesho mengi ekajya misho gayo ekagatabra kandi saba wagira ataka akahesente bakamtere chani akaba disqualified bataho punitive punishments ahaba candidates abo tino candidates kwa kusho senteze ngwargemu ngaho kwahereza umutesente cyabuzire kurgaho nikendera inyuma ho kurko bano rebo mbyafa bihanga uri kigambo kikwetwa Elders Forum imwe nkabakirinju mba involved umukushuganisa no kutebekanisiza ihangeri ukutera munongo murayini yebyo gwebembezi nangwa uhiriho na harengo rwa government nkuririye mpango harengo rwa local government hariho wiro mukuba involved decision making no kutebekanisa ibintu nkebi abo kuba ibintu bibi kugamba government ni baso kutabitaha program yayo ko nkaka stakeholders mwamwe no kumukwetwa kwebuzabwaho ibintu bibasa kuterezabo obwenge bwanyu experience yanyu no kwera kutitafari ahabi butegeke mu ihangomo ninga mukatebwa harubaju kashatana yitwa cyaho no jangu nyizire ntabanze kutesera abagenzi bani noje tubanze kukiganiraho kintu keke mbe nezira tusasize tubajya mwenu nasani iroko beniwa iroko ukigambe na mwitine program zo kuja kubareba tukagira forum tukija abantu tukamkaga mushanju tukashitamaha tukagama n'abantu bitu tukoreka bitekate kubito kwasha bakuru n'abakazi bakuru abatsigazi bakaturra ihangara katurra ntuja kuchikora kandi kirundi munonga nato mana atandika ntuja kucheba ntuja kugaha ntuja kuzisingiro ntuja kuzarwa mpara ntuja kuza hona tugama n'abantu bitu kandi njya mukikirungi niyo education munge niyo kureba mu cyopasa kwera abantu bakubwira baketa stakeholders comme district bakatama bakabagambira ngo ibinte mu bereke ibinte bitubirungi manya education is power education ni kintu kikuru muno kushomesa abantu ikintu wakireka cyafa kitwe ntifakityo eyafetyo bagwecyo nabo iki cyafaramu ya Elders Forum icyo ni kintu kikuru muno kandi cyakukora kandi nakitandukana cyakubaho nyenzi yihanga hahatagize iri cyakorwa nugire bangaye njya ndeba mu sahari ntibasa kuja kutujya mu buzu bw'amani hakuba hatu umfaza kwaraza hatuti yaje atabafaza muterero mukaturiki abakaturiki bona baza mu mukafaza yaba tamurubona bishop wo protestant akaza arutari na wakatayibye atotari mu kristayo mtamtora na sheikh na akaza hari mu muzikiti akajya ihangati yabaganisa mtu yafa kashimanya hata abantu bakurabo nibo bino mushango nyo mushango ni abantu bakuru abo kwa bazibira abantu babo kure ibintu bitakire nibarera bitwa kwata umuro bagira ngo muzeriya eza barga hom kanisa ninga bargu mukrezi abagenda bino muro mufaza yatugambira ikintu cyo bagenda batari ko mbantu bona bagambira mu rugwaka mbantu pora echargamu nekisimba kubaruka mwaza polling station abantu bona bigutse kinaga ekinga kibatungiro mu kanisa ekinga kibatungiro mu kreziya ekinga kibihira mu zigiti bakambaho bagambire kandi babikirizamu abantu beti nabo bino bushobozi bango aha muntu kotakimanya abembezi betini bino omurimo muhango gwarukora aha muntu ahabo kuba edine katahamitwe ntwikiriza umbembezi betu nabo cyo mwebembezi yahabara abantu ati mugire muti icyo nicyo cyukora nicyo cyukora
nabwo ekyo nyo nkagizire ngo ekintu ekyo kicyenwe munonga abebembezi bakene abemadini bakene aba politicians bakene kirgemu ekyesente bakene kirgemu ekyo kuyobururu bakene kirgemu ekyo kurwana mwena hati mwana kankubuze haro video inareba inakwiriza ko tumagitaho abantu nyiramu producer wanje ari nagitebekanisa naza kugitera abantu kureba ngo barwana omukazi mamujure imyenda mamkuna munani wamutera hansi cyo mutereza aka video yako akabantu bakurwanda muri office amutera omukazi akunuka omushamutunga amutere kikonde amujure imyenda omusheja wana amureba kandi ubuno baragahacyaro kimwe amuhamerisho ninga mufutaza mukura meino kandi ubo burundu buza kutwara izoberi ori azo parlamenta mumgaraka cyaro cyanyu munyamaro ganyu mustamaho ahacyaro murebane uri omukazi wanakatene mino mukanwa ni wagakwire ngabo kwa nebye dini akwa nebye nganda muri hamwe nakurebata abana be abana omukazi ogo abana bawe bashoma nabe umuntu vastemwe konkatiwe okwira meino ganyina nyina ngambira hata bana wona bizakusoma bata bizakora bata bizakurivise ngabata mu class how do you discuss when your mother has lost teeth by the father of this one ngakwa no protestant no catholic kandi bashoma mu university ngambira urugendo rwakosoro amazing bataho mu izbiri irwaronderi nore cyengane kiza kureta ubuzibo burungu enganda n'amadini mwato mu politics no kurwana n'ikindi kibu munonga abantu bawe mbabo twareba ndebo go mukazo kazaraho ndo mukazo na yero na iterance yana noreba bamukwata bamutwara Dr. urugendo rwo kutebekanisa umuntu n'urugendo rurengwe turiye tukirebera heguru aha muntu wakuzire hariho gumwana wakurumuka akarga yakaza mu ishomero umashomero gate nayo hari iby'ubutegetsi aharengo rwahanza aharengo rwabo umwana nawe tarukwereza manifesto y'ubwahati hata namana gukugurira abantu bunena abazeira bamwe bahereza n'abana sente za campaign umwana wa primary amashomero gate go ubwa hata nagakora ikiri kumara kutebekanisa umuntu atakashoire kwikaharengo rukwetimba habwa MP atakashoire kwikaharengo rukwetimba habwa kansara system yitu y'ebyo butegeki umashomero amashomero go nagakikorera ya civic education iwo no gamba abukuba ne basa butatandikira ko na heguru umuntu yakuzire konka yuko nahanze mu mashomero gaitu oyihireho okwike buzo hakiri yo kutebekanisa umuntu amashomero gaitu agakiro gwinji ni church founded schools ni religious founded schools nagabasiramu n'abakatoliki n'abaprotestanti mumwema biha John faith based institutions faith-based institutions omashomerago binemo wa chaplains binemo chaplains omurimo gwa chaplains numorozi enungi ezibashime kubana batombana amitwe n'imtwarize yes emtwe n'imtwarize eyabana bakakora bine mtwe mirungi bakora bine mtwe mirungi so civic education eshimere kutandikira kimwe kuriya ahansi omizi not only in the schools but even at home abazeire begesa abana babo ngebyenganda n'amadini tubishimire kuba bagambira abana babo nguto kushomana nanko mu university emwe to kushomana nanko mu primary school emwe nyonyi ni shomero iriya nursing school medical school iri nyina mpa umushomero wanje ine ma protestants ine ma islam ine ma abatagira amadini nyine ki ekikore kitu no kushomesa abana kuba bashaho barungi bitudini tujya ngo no rugankai twine makugate so twine makugankai bona bariyo muganda bona bari mushomero yanyu bashoma konka tukubegesa ngo uri we dineje iwe no rugampano iwe uri murengo uri mugufu no
what is important is knowledge, acquiring skills development umbana nezo mu mwana wena owejo umunyarwanda nisho tushimye kwantu wegesa abana beitu omaka gaitu omashomero gaitu abana bakakorana bamanyangu Uganda nemwe turi abantu bamwe tukatandikira hansi chikatukuramu twareba aharubajuru wa government twareba aharubajuru wanyu ba Kirinju twareba hadini twareba no mu mashomero citizen nyo umunya Uganda urukutera karuru umunya Uganda ubar kukozesa kurwana umunya Uganda ubar kushunuka nkajuma kagambe bitagambwa umuga gwanje nuguho muri iki kurebeka ngo cyarigeraho kimwe turkwendera. We go back to civic education kugesa abantu mbona ati nango election orebi nyowe kare mana itsimba ndi member parliament ngina kwetsimba mu constituency XY nagenda naronda abana ngo bagende barwane nyoti nkuza yo kurwana nyine ngo muto kanyine nzo mukanshitama riribaze yo bitana batera karuru omwana wa mtera bamwita mpogo bitirisinyiro nabandi abiterwe miyaga nabandi nyina ishe azika afwerwa umwana abuko mwana ikirize kuzomba intebyo nabo cyo nkuterero maranga ngu abantu babutosha bagume betegereze politicians bareke kwashuka umuru bacheza kwashuka umuru bo bakargamo bakirayo bo bakafa ngo gwafirijo wafirije isinyiro abafire n'ahandi hona bafire abamugire mugabiri habitanda abarjema mesho abakutsame ino harome mba parliament omwe okunyina impurango bakamuterisa urukumanya urukumu ngarongo bakambwe hato gutaramugire nabwo cyo abakutera ubururu twegende sereze twange kohebwa tugeze ho munonga umuntu yaza kushunuka ngo tufe twange tuze bitu nyowe ko muntu ningo bamuke ubururu waheza kwa wazo mu parliament naheza kusugaza umukono gumwe ugundi bakusharaho ryarinza go bamuke twebuze turerere tukore eshemere korwa mwena kankuze waje otentera karuna janti yakutera karuru oka convince yankamanya ngo ine program nungi uri mutumu rungi niza kutera karuru nkimkumka sheshe nkagira kazi nyuma yawe nkarayindinga wakambara nkagira nkatera karuru bakantikinga nkataha nimata kora karuru kanje nimata heza hati ojin responsibility yo mtezo wa karuru ne tokutera karuru tukokonka no kurwana nawe cyo abanyarwanda namunonga abatsigazi n'empangare tumanye umurimo gwitu no kutera karuru konka tukurwana. You are not paid to fight, to injure other people, to destroy property. No. Responsibility yawe nkomnya Uganda no kugenda oka exercising rights zawe zo kutera karuru cheza okataha. Bachibeni mera kwara akakubara bari mera kwandika identity card okajoreka okurata amateka kwanagenda okaheza oketahira ngo majize nkweza abantu bakarwa mu rwanju bakarwa mu kurwana bakarwa mu nduru bari mnonga kuko bantu warga kutegeitaho mu studios nyinemo Dr. Nathan Karema gu senior citizen ningashin Kirinju aho muri rembo rwambara eby'ubutegeki abyoseremo kana bitegereza twantugezaho kutera toce mu nshonga y'enganda n'edini ningashe by'ubutegeki birikubaganisamu abantu kureba uko twakubasa kubirwanisa bitakagize rimataji agi Dr. Nathan arikushobora nagira ngo kibasa kurigeraho ihanga akabikamana. Dr. Eshaha zatwata nanisha bangutendere katendere yabare mnonga Eshaha zimwampereza nida kwendera anti ngu nshabe mnonga abembezi beitu omudini ayembezi beitu omutopte mbuyotegeki ayembezi beitu ombiyanganda bageze kugambira abantu kwetantara violence kwetantara entaro na mnonga ombuyotegeki kandi nyira kushaba NRM ngo bya NRM buhiri
abasingire basingire abasingire basingirwe hatugarukane twendemo tugaruke tekateko turarwana opposition turwana som kutero bururu tarwana som mukoni tutakarete mbundu tutakarete amasasi tutakarete kurwana amantu gatasi tukozese right zetu tutero bururu bwitu tusinge hini yare muneza kusinga itonza kusinga hakwa twina abantu benshi chikwetenyisa kurwana chikwetenyisa na muntu rwani no wakona mukanyino kataro koroka ukataha hini yare munesinga so hate nduru nezenchi turechena bakwenda kutero bururu bwabo kutero kubakwenda nabo bateri kasantu myangu bachinitsa kubasinga hati kumanya ngo ina mani kano karuko karwana uina mani mwene kanya hati kwata na kumana muna mtongo mvya tubani kano myangu ni mtera hansi mwene choto korapsha so aba yeni yaremu tumanya ngo tuna mani gaitu tuni political power yitu tuna bantu mayafutero bururu president anarabaho president Museveni arabaho so twe civil tuba abantu bakwetwara twechokurebera ho kirungi abana bachokurebera ho kirungi nabandi batwegombe babone kutujoininga bajenga tsu mukibine kirungi eky'abantu batakuwana icyo kibine cyito tubakuwana wana kuwana zo muchakano rwana kunko mu byo bururo bya demokrasi tari mu kuwana samani no kuwanisa akaruru yore mnonga bari mnonga Dr. Abukshazi yaho akaire okugamba ahashonga nkureji angotereho no kwabura abanyarwanda kutira mnonga iminyeto aho kuba nirukira yo kukozesebwa mbwire ngo Buganda bwa nyuma yabyona kurukweza kumuga kurukweza kurgumunsi icyawe nikiba cyakomaho mbwire bagenzi beito abanyarwanda ibigambo bya Dr. Mbetware nkeshonga nkuru abebembezi bedini babasa koro gwabo amashomero nago ngabasa kugezaho ko ngoma kagaitu twatutagerezeho kujumirira ikintu cyenganda tukaguma ntukibyarumba beitu abamwe nangwa no kukisimsa nabakisimsa ureba nagira ngo tikine shonga nanga taine hitorkweshanga kungabo nyuma yabyona ntubasa kuhendera turi mu cyabero umuyanga ari ya Rwanda umwaka gwa 1999 ikitwena turukumanyaho program tusheshure nigumzamo na Samu wenyine muri studio zetu za Bugorobi abwisha heji kereze mbaze kumze mukace tujya kutyamka na Samu wenyine tugumzemo na program utargaho